يلات أس الاثنين 20 مارس 2017 يون بطون تساويلات التودرت غفز 105 معذر دق وخم بقراوة غرفن الولاية تيزي وزون نغ لابيويا تاكونيت الفرح إما دراجيني يوميد صح نتساويلات أراثني عيونن ذي تودرت نسن تاوني تندان مضبرون يدي بنوال اسلوين لابيون اكود الوالين تيجي وزون النندكن إمعذار وكرال المعاونة امثاقين ديلان ادنسل إيكران دقوين يدبوين في هذا الحال دونك كنتمنى ان شاء الله الرزدات هذه دوطرز اوبيراسيون ان شاء الله وكذا يروح للرزدات لاسومبل يجي D'abord à préciser que cette cérémonie devait se tenir le 14 mars, c'est la journée nationale des handicapés. Mais nous l'avons décalé pour aujourd'hui pour permettre aux différentes associations de tenir leurs activités à l'échelle locale et pour permettre aussi aux étudiants et aux enfants scolarisés, les handicapés scolarisés, comme c'est une tradition au sein de la Tizi Ouzou, cette cérémonie et le matériel orthopédique et c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour un handicapé. Zaram mkoul sgwas ntahgid la cérémonie qui asakini akin zaram un handicapé ne peut pas se permettre d'acheter un tricycle à moteur X1 plus de 20 millions, un fauteuil électrique X1 aussi plus de 18 millions. Et des qui rejane mkoul sgwas نخدم les efforts et وكان عاون إخواني aux côtés des handicapés. Zaram la première édition la Piwin Tizi Ouzou votant 700 millions de centimes. La deuxième édition, c'est 900 millions. Et la troisième édition, c'est 1 milliard de centimes. Malgré l'austérité, malgré les mais la Piwin Tizi Ouzou a fait beaucoup d'efforts pour maintenir cette cérémonie, pour organiser cette cérémonie. Et nous avons fait des efforts. Et nous avons 21 tricycles à moteur, 21 fauteuils électriques, 17 fauteuils roulants et fauteuils roulants, 3 fauteuils roulants garde-robe, 20 matelas anti-escar, 3 وقبل كان نكمل الروبورتاج كاينين فغير كان ونيديني غنوض مع ذكون ترجمر للسيت انترنت نا يوم يقارن توتيزي.com اكاد يتواكتب ذاكينين يتسواليم ذي ليكرون كينيا ثيون للسيتي دي تساوين إسالني مخالف غف تودرت لاد غادي في مدينة تيزي وزون ديت مورت القبايل ديت مورت الجزائر وين نظن ذيون للسيتي دي غني عند الزمر مكون وين اد السوفور ميسال نون اد السوفور لي ميساج نون لي زانونس نون كل شيء باطل ماشي الباطل رزو تاع السيتي كين توتيزي.com تورا أكون جا أنكملت ذي روبورتاجنا. Je voudrais d'abord, en premier lieu, féliciter tous les organisateurs de cette manifestation qui est devenue rituelle, donc qui marque l'intérêt de l'État en général, des institutions locales en particulier envers cette catégorie de citoyens. En fait, cette catégorie de citoyens, c'est vrai qu'ils souffrent particulièrement donc, par rapport à différentes raisons, mais qui ont besoin d'être soutenus. Mais en fait, ce que je dirais, ce n'est pas une journée qu'il leur faut, c'est pratiquement un soutien de l'année, toute l'année. C'est une frange de la population qui a besoin de soutien toute l'année, pas uniquement d'une seule journée. Et c'est doit être l'œuvre de tout le monde. Donc c'est vrai que l'État fait un effort. الدولة حاولت قدر الإمكان ودارت مجهودات كبيرة باش تكفل بهذه الفئة لكن je pense qu'il faut qu'on dépasse le cadre uniquement de l'État. On voit que dans d'autres pays également, outre l'État qui prend en charge une grande partie des besoins dans le cadre de différents dispositifs, dans le cadre de cadres législatifs précis, mais il y a une implication également de toute la société civile. Dans le monde du sport, par exemple, on voit que beaucoup d'organismes publics, beaucoup de citoyens s'impliquent dans le sponsor de certaines activités sportives. Pourquoi pas les impliquer dans la prise en charge des besoins des handicapés,
c'est une frange marginalisée, qui est une frange fragile, qui a besoin de plus de soutien que toute autre catégorie de citoyens. L'État fait l'effort qu'il faut au niveau de l'APE ou de l'APE ou de wilaya en général. L'effort est fait, c'est une chose qui se fait et qu'on ne trouve pas ailleurs avec cette envergure, c'est tant mieux. Mais donc nous devons nous mobiliser tous pour assurer donc une vie la plus commode possible à cette catégorie de citoyens qui peut toucher également n'importe quelle famille algérienne. Tout le monde n'est pas à l'abri d'avoir un membre de sa famille qui a besoin d'être soutenu, qui a besoin d'être pris en charge, comme le sont aujourd'hui certains présents parmi nous. Donc c'est un travail quotidien, et puis c'est un travail également pas uniquement matériel, c'est un problème de prise en charge morale, psychologique, pour que cette catégorie ne se sente pas une catégorie différente des autres. L'essentiel, c'est de l'intégrer parfaitement dans la société, qu'ils sentent ordinaire, normal, comme tous les citoyens, comme toutes les personnes qui peuvent vivre le plus normalement du monde. Je pense que le handicap, c'est pas le véritable handicap, c'est pas un handicap physique, c'est surtout parce qu'ils ont toutes les capacités qu'il faut pour vivre le plus normalement du monde. Et on a vu à travers le monde pas mal également de cas où ces soi-disant handicapés finalement ont des capacités beaucoup plus importantes, beaucoup plus grandes que les personnes qui sont physiquement normales. Donc je réitère encore une fois donc mes félicitations donc, et mes encouragements à cette association et à la PE également, donc à toute la wilaya, pour les efforts qu'ils font. Dites-vous bien que nous sommes avec vous moralement et matériellement. Je vous remercie. وقبل كان نكمل الروبورتاج كاينين فغير كان ونيديني غنوض مع ذكون ترجمة للسيت انترنت يوم يقارن توتيزي.com اكاد يتواكتب ذاكينين يتواليم ذي ليكرون كينيا ثيون السيتي دي تساوين إسالني مخالف غف وزارة لاد غادي في مدينة تنتيزي وزوم ديت مورت القبايل ديت مورت الجزائر وين نظن ذيون السيتي دي غني عند الزمر مكون وين اد السوفور ميسالنا نون اد السوفور لي ميساج نون لي زانونس نون كل شيء باطل ماشي ذا الباطل رزو تاع السيتي كين توتيزي.com تورا اكون جا انكملت ذي روبورتاجنا. Nous sommes très heureux. Notre association Relais Solidarité d'Athiani va souffler très prochainement sa 10e bougie, 10 ans d'existence. Nous sommes très heureux de partager avec vous cette cérémonie. Inch'Allah, elle fait partie aussi de notre programme d'action Xugwassagin 2017. Il y aura encore d'autres actions. Je rends un vibrant hommage donc à tous nos partenaires, la PWI, la Wilaya, à travers donc, toutes les directions qui nous apportent leur soutien pendant l'année où le programme Tana il est très riche, l'APC de Benini bien sûr, et je rends aussi un vibrant hommage aux membres de l'association, c'est des bénévoles, à tous les membres fondateurs de notre association, les proches, les amis, les bienfaiteurs, tous ceux qui nous soutiennent dans l'année pour un peu concrétiser notre programme d'action. Merci. نستقصد ديال الناس الوايت سقاموت لابي ويماس اسماعيل بن حمنا غاف التفاصيل القديشه كيني ضبطوا يا كيني نتساويلات تودرت غافي معذر اسيد نسل تدويلتيس ثلاثة نخدم ديجا سنة التدويلين وقبل اون 2015 2016 ثورة تدويل تاكيت مخلفة في تدويلين يعدان دونك كافري ذاكي لابي وين تيزي وزوا فوق الرئيس ماسك الله ليش محمد نفوطا 10 مليون دينار يعني منقار مليار سنتيم ايوا كنا نحازم 150 معذار الحساد 21 ذوك ليواني معذار الحساد معذار 35 ثغيوانين دونك الماتيريال اللي كان فرق هذيك الساعه لي تريسيكلا موتور نساع 21 لي تريسيكلا موتور نساع 21 لي فوتاي رولون الكتريك نساع 17 لي فوتاي رولون بور ادولت نساع 3 لي غاردروب
نسعى ماتيريال ماتلا اونتي اسكار نسعى 20 لي ميديكاليزي نسعى 3 لي كان بلونش بور افوغل نسعى 10 لي كان كنديان نسعى 10 دونك سومثا ادنيني 105 نماذر اشو كان سكو سكاطاس نزمامات نماذر يغدي بودنا ذاك لابيوي لحقنا عدا زال 235 دوسيين نزمامات دونك نكوني 11 بيرارا ادنا يمدن باسكو ثاني بتغليث السلعه قد نسعى كغليث دونك نكسد 105 سي 235 كي وكذا نظن ان شاء الله هرزدات ثاني الحاز يتزوينين ديتدون ان شاء الله نخدم 100 ديوث تيذوك لنا ثاني جتي ا ريميرسي دو باساج لاسوسياسيون رولي سوليداريتي نثياني كنا 5 سنين تذويلين فاتن ديجا 2015 كذا 2016 تذويل تاكين 2017 خمس سيد سنداغن اللاعب هذوك كذا فايما نخدم طريب يعني ذنا لا لونطون ديالنا عطيت الصحه من دو باساج جتي لي ريميرسي وان شاء الله لاسومبلي ديال الحون كارزات هذا الجنة تقيم ستون تراديسيون ديال لي زاسومبلي ديال الحون اكن اسنف كنا حريش معذره كي دوك سقاموي كي غرف مزيان وقبل كان نكمل الروبورتاج كاينين فغير كان ونيديني غنظم مع ذاك تسير الزومر للسيت انترنت يوم يقارن توتيزي.com اكاد يتواكتب ذاكينين يتسواليم ذي ليكرون كينيا ثيون للسيتي دي تساوين يسالني مخالف غف وزارة لاد غادي في مدينة تيزي وزوم دي تمورت القبايل دي تمورت الجزائر وين نظن ذيون للسيتي دي غني عند الزمان مكون وين اد السوفر ميسالنا نون اد السوفر لي ميساج نون لي زانونس نون كل شيء باطل ماشي الباطل رزو تاع السيتي كين توتيزي.com تورا اكون جا انكملت ذي روبورتاج النار مزيان